Uspjeli smo je osloboditi. O jebote, Jurto, da te jebo. Ovo gadno krcka. Ne boj se malo. Izgleda i ova druga ima problem. Jurto. Živa je. Ova je malo, što je krilo smrdano, ona je življa, samo moramo ići vidjeti šta je sa krilom, a ova vamo, odni pita Boga, hoće šta biti. Komentiraš lijepo u snimku, Petroš je lijepo. Stručna ruka doktora Marinovića, ptica nije ni osjetila ništa. Eto, dobile su infuziju sad. Znači, dobile su prvu pomoć. Doktore Marinović, vaša prognoza? Biće to u redu. Znači, mogu ih odnijeti doktoru Lozinjaku na daljnju skrb. Sad smo došli da ih ostavimo Lozi, koji je, ajmo reći, jedan od najboljih ptičara u ovim krajevima. Ova je nakon infuzije evo počela davati znakove života. Evo, širi krila. Ej, Bog! Evo vidi. Ova je sad malo živnula. Koja ova? Ova, da. Ma bila je samo lagano glavom mrdala, sad je počela, vidiš, malo koji stajat. Ne treba pod hitno uvijeti. Za ove krilo šta slomljeno. Za ovu ne znam hoće se oporaviti, ali ova hoće. Da. I sad doći par, dan, dva, vidiću kad počnu jest, kad se malo oporavi, onda možemo snimiti puštanje. Ako hoćeš. Na pole, a? Ne znam, znaš šta, možda dok se led ne otopi, ako ih pustiš ovakve pazi, to je očito one jedinke koje ne trebaju preživjeti, one koje su slabiji. Da. Sad ako ih pustiš na ovako vrijeme... Da. Pa da. Ništa, eto, sretno. Hajde, živio!